Angibingelele ilanga loyilahla kunini igama uNqubeko Ndlela siza kuwebukhoma sikwanongoma edolobheni. Udaba ke esithi sizolibheka namhlanje mbukelwe Real Nqubeko TV udaba oluthinta insizwa kaNtshangase esebenza khona la kwaNongoma Easy okwesitolo sabantu bokufika. Lensizwa ithi isinokwethuka nokwesaba uma ihamba edolobheni noma isemphakathini ngenxa ukuthi kwivideo kaBaba uKhathide uNdabandaba kwavela igama layo ukuthi iyona ebe yahlangana nabantu bokufika ekutheni inikezwe u1 million ekutheni kusocongwe uKhathide. Namhlanje ke awusiphelezele sihambe siyokhuluma nalensizwa kwesithola ubuqiniso balendaba ukuthi ngabe iyalwazi lelo daba na noma ayilazi. Akwesihambe siyo easy siyokhuluma nayo lensizwa siza ukuthi ithini yona namhlanje. Mbukelwe Real Nqubeko TV sesihambe safika esitolo Easy. Besishilo ukuthi sizokhuluma nensizwa umgazi. Insizwa ke esike sakhuluma naye isho ukuthi kule video eke yaphuma kaBaba uKhathide uNdabandaba lapho bekhuluma khona ukuthi kukhona abathi kumele abulawe sekunanesamba semali singango 1 million rand esesibekiwe ukuthi nangempela asheshe athunywe uphuthu. Insizwa ke lese tuzokwami yena uNtshangase okuthe kwavela igama lakhe kule video esithi asizothola ukuthi ngabe le ndaba akukhulunywa ngayo uyayazi mkazi asikwamukele kwiReal Nqubeko TV. Ngiyavuma ngiyaphila mfowethu ngiyaphila njani nina? Sikhona mkazi awusibeke esithombeni mhlawumbe siqale nje ukhona yini ukungazwani phakathi kwakho noKhathide? Akukho ungazwani okukhona phakathi kwami noKhathide. Ngeke ngiqamba amanga akukho engikwaziyo kodwa engikwaziyo kuncane noma ngangayitsheni ukuthi mhlasimbe sengabe ukuthi ukungezwani phakathi kwethu sobabili ngoba uke wafika efika ngawo umkhankaso wokuvala kwezitolo njengoba benza lo mkhankaso sonke esusupportayo ngoba iqiniso lithi sonke lo mkhankaso wabantu abangekho emthethweni eSouth Africa sonke sithi abahambe sonke samsana nawo njengoba nathi sisemva kwakhe. Wafika ke efika la nami engikhona engisebenza khona wathi ke mayefika ethumela ukuthi abeze bezovala kuvalwe njengoba kwakade kuvalwa shuthi mina ngase ngiba nemibuzo engaba nayo kubona shuthi ngokubuka kwabo mangibheka shuthi ngabe umuntu ke oyivukela mbuso o against lento ayenzayo ngoba mina ngabe sengiveza ukuthi cha angikho happy uma bevele bethi bayavala kungekho okucheckiwe ukuthi ku wrong bese bethola ukuthi bayavala. Ngase ngiba mina lo muntu ke yena kodwa wayengekho umfowethu uNdabandaba ufike sefika ngakusasa mase efika futhi naye ngakusasa ekseni ngase futhi ngiya kuye sesifike sixoxa naye sesibingelelana sixhawulana naye okhomba ukuthi vele yayingekho ingxabano eyayikade ikhona kimi njengoNtshangase ngoba uNtshangase uye lokukhunywa ngayo kuthiwa uthi ufuna ukuthuma uNdabandaba uphuthu lokho kungelona iqiniso. Emveni kwalapho mangabeke umfowethu uNdabandaba esefikile naye wayesebo umuntu othi uyavala ngase ngimcela ke mina ukuthi Ndabandaba kuphele nenyanga namhlanje ngoba kwakuyi Tuesday kumhla ka2 kuhola nezalukazi ngimcela ngoba sasikhulumelana phansi mina naye sisondelene njengoba ngisondelene enqubeko nawe ukuthi cha mkhaya awukwazi phela ukwenza lokho ngiyacela ngoba uyabona kunamhlanje kuphele nenyanga angaze ngimjoqele waze waveza ukuthi mfowethu mkazi wena sisendaweni eyodwa mina nawe kwaMandlakazi ngingumholi wakho awukwazi uphikisana nami phakathi kwabantu noma phambi kwabantu bazothina abantu futhi ngambona ukuthi uqinisile ngafuna ukuthi nami ngimhloniphe kanti ngaleso sikhathi ekhuluma lawo mazwi vele sekuzofika amaphoyisa esibona ukuthi ngathi siyaphambana mina naye ayesefike sembiza ngangayitsheni ukuthi sengahambe kuze kuthube nodaba angalikhipha mhlasimpe ngami ukuthi sengifuna ukumthuma uphuthu. Iqiniso lilonke nje enqubeko akulona iqiniso lolu daba akhuluma ngalo umfowethu Ndabandaba angilwazi kodwa ke mhlasimpe phela bengingacela mhlasimpe bekungenzeka mhlasimpe naye sike sibe ndawonye ubuso nobuso mhlasimpe aluveze ukuthi mhlasimpe lu kanjani kodwa angisho ukuthi kuyena kulicala mangabe le video mhlasimpe ifika kuyena just ukuthi eze kimi njengomgazi ngoba mina ngumuntu otholakalayo hlezi nje ngise easy abantu abafuna ukungibona bengeza bezongibona ngumuntu otholakalayo noma nje kuyimanje abantu abasondelene nami bephenika abanye nabanye bekhuluma izinto abayithandayo phela ngale video vele ephumile kodwa mina angisuye angithukile ngoba ngiyazi ukuthi uNdabandaba asixabene naye ngaphakathi kuye nje mfowethu asixabene noNdabandaba. Uselapho kuthiwa kune million mkazi kuthiwa wena wahamba isinyelela wayenyukhasela wayobamba lenqunquthela yomhlangano ukuthi akusocongwe uNdabandaba liphi leli million mali khona awu
kodwa nje umuntu onemiliyoni uyabonakala nasebusweni nasebusweni nje umuntu onemiliyoni uma ngempela ngiphethe imiliyoni nisho ukuthi nina nje nani ngaba ngingibona ukuthi le ndoda iphethe imiliyoni imali engaka awu kahleni ingane zakwethu phela imiliyoni enye imali akusilona mfowethu iqiniso alikho imiliyoni no 5 rand nje awukho nje akulona iqiniso. Sike sakhuluma nawe Mgazi sikubuza ukuthi before size emoyeni sikhuluma off air ukuthi uke waphuma kwaNongoma mhlawumbe abanohambo lukusa ngenhla noma khona lapho ke wahambela khona nokuthi makuthi kukhona ubuyokwenzani. Ngeke ngaphuma mfowethu kwakuyizi19 zalenyanga esuka kuyo ngeke ngaphuma impela ngaba nendlela eyayibheka eThekwini kodwa eThekwini umfana engimzalayo ifirstborn yami yayikade Greta eDUT zikhona nezithombe nayo yonke into eshoyo ukuthi ngempela ngangiseThekwini eDUT ngihamba futhi nomndeni wami ngaleso sikhathi ngangahambi nangedwa ngoba phela kungabuye kuthiwe mhlawumbe ngahamba ezinye indlela ezibheke eceleni ngangihamba nomndeni wami ngabuya nomndeni wami ngoba ngumuntu othi mayephuma ngiphuma nawo umndeni ngibuye nawo nangaleso sikhathi futhi ngangihamba nomndeni wami ngaya eThekwini ngabuye eThekwini ngaleso sikhathi kundodana wami wayeGreta ngaleso sikhathi iyona ndlela ke engeke ngaba nayo kuphela kulenyanga esuka kuyo engikhiphe ngaphandle ngaya eThekwini kodwa ke emveni kwalapho ke hayi angikaze ngibe nendlela usuku nosuku ngitholakale izi ngifike ekseni ngihamba ukushona kwelanga. Ikuphi ongafisa umphakathi wase South Africa ukwazi njengoba ivideo iqhubeka ihamba ebekade ivele ngaye ubaba uKhathidi ikuphi ofisa umphakathi wakwaZulu ukwazi ngoba abantu badiniwe Mgazi bathi wena uthengise ngensizwa yakwaNdabandaba njengoba usukuveza ukuthi kuwamampunge lokho ikuphi ofisa umphakathi eSouth Africa ukwazi nje general umphakathi wonke wase South Africa into ebengayicela kuwo kulesi simo bengacela ukuthi wehlise imimoya uma ngabe mhlasimbe kuvela izinto ngabanye abantu noma kuvela izinto ngabantu abathintekayo kulezo zinto kodwa wehlise wona umoya kulezo zinto lezo wehlise umoya bese uyalandela ngempela udaba ukuthi ngempela udaba olwenzekalayo ngoba ngempela ngendlela okwenzakala ngayo lithi iqiniso umfowethu uNdabandaba noma singadibana naye uzokuveza lokho noma engakuveza lokho ngoba naye ngibona ukuthi ngempela leyo nto ayilona iqiniso kodwa into ebhlungu nengiphatha kabi kusebantwini laba ephumela kubo ngoba abantu ngempela ba-entertaina ngendlela ngempela okuyiyona yona kodwa nje yena uNdabandaba siqu sakhe ngiyazi mina ngaphakathi kuyo ukuthi angeke abe nenhliziyo yokuthi ngangibulala futhi uNdabandaba mina ngeke angithengele abantu ngiyakwazi nje lokho ngabe nje ngiyamsukela mangathi mina uNdabandaba ngangithengela abantu ngiyazi mina uNdabandaba ukuthi ngeke angithengele abantu lokhu nje akukhulumile yingoba mhlasimbe ngitshe nemhlasimbe kwesisikhathi ukuthi mhlawumbe indlela abasebenza ngayo just ukuthi mhlasimbe imedia kodwa iyamlimaza omunye umuntu ngoba abanye abantu bayithatha serious ngempela bayithatha serious abanye abantu lento ukuthi ngempela umgazi shuthi umubi ngaleyo ndlela ukuthi uthengisa ngomuntu wakubo ngoba enzela imali noma ngoba enzela ukuphila ngoba umgazi shuthi khona into ayithola kulabantu bokufika inqubeko angiphiki phambi komphakathi wonke wase South Africa into engiyitholayo kulabantu yiholo lwami lokuphela kwenyanga lokuthi njengoba ngithi nginomfana obekade Greta eDUT kulonyaka uyafunda wenza iHonors kulonyaka uhulumeni akamfound akukho lapha engisebenza khona ngaphandle kokusebenza la imali engisebenza imali engikhokhela ngayo umfana engihola la imali engilokhu ngayo umfana ukuthi adle esikoleni engihola la umndeni wami imali engihola la yingakho ke inqubeko ethi umuntu mengabe efika izi bayazi abathengi bayazi bonke abantu abafikayo ukuthi if ubeze izi noma ngabe kuthiwa kwenzakalani bafica umgazi yingakho ngaso sonke isikhathi kube ngathi ngiyaprotect abantu bokufika mabe ngeke emthethweni namanje ngiyasho noma naye ngaba kanjani makukhona abangeke emthethweni kukhona abayenza wrong engasondela ngimvulela izandla makukhona nje into engeke emthethweni engasondela angasabi mina futhi angabuki mina kabi mina angikho lapho ngicela impela nje umphakathi wonke osemzansi ukuthi ungayicabangi lento mhlasimpe ngendlela esingayo kuba sengathi mina noNdabandaba kukhona ukuthile ayikho into eyimali mfowethu ekhishiwe akulona iqiniso. Uyafisa ukuthi mhlambe engabe inhlanganiswa zenduna engabe inkosi ukuthi nihlangane noKhathidi mhlambe nilixoxele lo daba ukuthi ngempela alukho eqinisweni ngempela luyinto engekho leyo amampungu uyafisa ukuhlangana naye mhlambe engabe inhlanganiswa amaphoyisa engabe inhlanganiswa induna engabe inhlanganiswa inkosi
ngufisa kakhulu umfowethu lokho ngufisa kakhulu nguzamile futhi nguzamile ungibuza lo mbuzo nje ungathi uyazi nguzama khona namhlanje ekseni ngoba ngifonele induna yami engaphansi kwayo okumama undunakazi uNdaba Ezitha ophethe ngaphansi kwasemanqeleni esiphambanweni ngafonela yena ngimcela ukuthi bengicela ngoba nakuye bengimfonela ngingasho ukuthi ngiyamangala ngimchazelile futhi naye ukuthi cha angivuli Indaba Ezitha alikho icala engilivulayo kodwa bengicela ukusizakala ngokuthi ngibona nami ngingasaphephile ngendlela engibuka mhlasimpe ngayo ngibona ukuphepha kwami sekuncane kakhulu mangibuka ivideo ngendlela esecurity ngakhona ngase ngimcela ukuthi uma bekungenzeka ebe nendlela yokuthi ngihlanganiswe nomfowethu Ndabandaba sike siyikhulume lento sengathi futhi besingathi masiyikhuluma bese kuphumele ebantwini ukuthi mhlasimpe sesikhulumile noma sesixoxile mina naye ukuthi ngempela lento noma ngathiwa yena ubeyizwile kodwa ke iwalithola iqiniso layo ukuthi ayinalo iqiniso nangempela cha induna ikwenzile lokho yangisa enkosini cha enkosini angitholanga inkosi yakithi esiphila esilokhu ngaphansi kwayo esiphila ngaphansi kwayo simfice engekho uNdaba Ezitha kodwa bebekhona abomkhandlu ngoba namhlanje kulesithathu kuusuku lokuthi vele beza khona enkantolo yenkosi indlela engifike kwenzekala ngayo unqubeko anginelisekanga indlela abangiphathe ngayo noma indlela engibuke kwenzeka ngakhona uma ngilubeka udaba ukuthi cha angizili ukuzomangala kodwa nginesicelo noma nesifiso benginesifiso sokuthi uma bengingabizelwa umfowethu Ndabandaba ngixoxiswe naye ngiditshaniswe naye ngalodaba ngoba ngilubona lubucayi mina angizili ukuzomangala ngendlela kodwa abangichithe ngayo ukuthi angiyingane emaphoyiseni angiphathekanga kahle namanje futhi angiphathekile kahle ngoba bengiza enkosini yakithi ngoba ngazi ukuthi mina naye senkosini eyodwa kwaMandlakazi uma mhlasimbe behlanganisa njengabantu abasenkosini eyodwa ngodaba olubucayi ngoba lo daba lubucayi uma lithinta igazi izingane zandawonye kufanele ukuthi zihlanganiswe ekhaya inkosi ikwazi ukukhuluma udaba ingenelele ngoba into ezikanjena suke seziwadinga amakhosi vele nazi induna ngoba suke sekuthinteka igazi uma phela ngaze kuchitheka igazi endaweni yenkosi vele inkosi kuzodingeka naye umfowethu ngoba elumzabalazo ulawona umzabalazo wabahlali basemzansi base South Africa uma ke base South Africa sebezoxabana bodwa akusesilona mfowethu iqiniso sesivala nje Mgazi uyayiphika ulala ngomhlane yokuthi awulazi million Nqubeko angiyiphiki ayikho uma ngiyiphika ngiphika into yenzekile kodwa ibe ikhona lena Nqubeko angiyiphiki ayikaze ize yenzeka ayikaze nje ibe khona Mgazi ugeqa amagula singemuke siyabonga isikhathi sakho ukuthi masicinga uyiveze futhi cha yimlweni imcingayo ngiyafisa nami ukubeka olami side siyabonga nje isikhathi sakho siphezona kubonga mina kakhulu bengajabula uma bengaditshaniswa futhi naye umfowethu Ndabandaba silikhuluma ayisixabane silikhuluma yebo ngiyabonga beka kanjalo insizwa kaNtshangase igama lami uNqubeko Ndlela bese nje sililandele lolu daba mbukeli ukuthi ngabe luthini sizozama ukuthola nensizwa ukhathide kwesikhulume nayo kuze mhlawumbe kuyafika la kuthini bahlangana khona balixoxela lo daba njengeingane noma njengeinsizwa zandawonye ezakheleke inkosi eyodwa sibonane ngokuzayo.